Dacia je na svom štandu ove godine izložila aktualnu gamu svojih modela, a posetiocima će posebno biti interesantno da otkriju limitirane verzije Life koje imamo na gotovo celoj gami. Dokaz da Dacia prati aktualne automobilske trendove je i verzija Sandero, Stepe i Prestige, koji sadrži i multimedijalni uređaj sa navigacijom MediaNav. Dacia je takođe mislila na svoje kupce i kada je finansiranje u pitanju. Pripremili smo jako dobru ponudu u vidu beskamatnog kredita i leasinga na period do 4 godine sa maksimalnim iznosom do 5.000 eura za sve modele, odnosno 8.000 eura za modele Duster i Logi. Takođe, Dacia je mislila i na svoje biznis kupce i ponudila gamu vozila koji su putničkog izgleda, ali sa teretnom homologacijom, što znači da kupcima ove vrste vozila zapravo imaju mogućnost odbitka PDV-a prilikom kupovine vozila. Ovde pre svega govorimo o modelima Sandero, Duster i Docker. To su automobili koji su istovremeno pogodni i za prevoz kako putnika, pošto imaju 2 reda sedišta za putnike, i za prevoz tereta, pošto imaju i teretni prostor. Što se tiče finansijske ponude, ona je slična kao i kod putničkih vozila, znači nudimo beskamatni leasing na 4 godine i iznos do 5.000, odnosno 8.000 eura u zavisnosti od modela vozila. Kako za putnička vozila, tako i za vozila za biznis kupce, Dacia je pripremila besplatnu 5-godišnju garanciju za sve kupce koji zaključe kupovinu za vreme trajanja sajamske ponude.